Ko te Premier, ngā kaitōranga pū, me te whare ariki o te heu, ngā mana nui, I rū mene atu ki te pā o wāhi I rāhui pōkeka, ki te poroporo aki ia kahurangi Raiha Mahuta I te rānei. Kāre pēr te motu whānui I te mōhio, engari ko te Premier tonu a John Key, tētahi o ngā tāngata whakamutunga, ki te kōrero ki a Raiha Mahuta, I mua I tōna matenga. Nā kingitu heitia te Premier I ārahi ki te taongo te mate. Nā te minitai ngā take tiritia Chris Finlayson me te minitai ngā take Māori a Peter Sharples I whai atu. E te Premier! Nā tātau te kōrero I te prae, tātau o te kuia nei, so that you might give us an instant agreement that the river settlement bill would be passed into legislation as quick as possible. Prime Minister, neither you nor I, or Minister Finlayson, knew that she was not going to be here. So maybe it is only fitting that as we come here today to say our farewells, that our fellow parliamentarians in Wellington are putting the final touches on the Waikato Tainui River Settlement Bill. E ai anō ki te Premier hei ngā marama tata nei ka whakaturehia te pire mo te awa o Waikato. Someone that carried herself with great dignity and yet had fierce determination and a vision for the people of Tainui and the people of New Zealand. O tira kei te mōhio paia Peter Sharples ki a kahurangi Raiha, he tino hoa rāua ko tā te kotahi. Noho tahi I te wharewānanga, kura mahi tāna, tēnā mahi. Ai mahi tahi mātou. Ko ia ta tangata I whakaingoa tia taku rōpu, manutaki. Te whare ariki, o te heu, e tumu, kei te rangatira nau mai haere mai. Haungara te tainga mai o ngā titu wharetoa I te rānei I tatu anō hoki ngā māngai o mā tātua waka me ngā uri o Puraurangi. Hei a pōpō, ka ua anō te maha o ngā mātā waka ki te mihi, ki te tangi, ki te poroporo aki, kia kahurangi Raiha Mahuta. Anzac Pikia, Te Karere.